ilmu warisan ti Eyang Muhammad Satari Kanjeng dalam cager. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aci wening waya ing mata kodrat ing derajat iman murub ing cahya saruning buana saruning Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terus. Incu putu Eyang Muhammad Satari Kanjeng dalam cager nuju ulang tahun sing salamet sadayana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Robbal alamin.